Sen dostlar bugün sizlerle Dark Riddle oynayışını bulamamız. Bakın ki başlayalım. Swipe var, swipe var. Dın. 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 Klik şunu. Geldiğinde kahvanı aç. Zaten takay. Tak çerzeni kara değil. Bekay. Ana terzeni var. Ne var bu terzi? Sonuçama. Çok sayıdır. Tak. Bir kaydır. Tüm bakat. Tak kaydı bu için sayakmaz. Doydu bakalım. Doydu bakalım. Kaç bittik. Teori deyince. Ama nasıl tutuyor dost. Tak. Tak yine kırmızıları var. Sağlam aslı burada. Doydu. Biraz oradan kattırıcı görüyor musun? Geldi yürüyor buraya. Sonra üstüne medine ключ denen şeyini alalım. Aldım oğlum diye. Ne olsun ne istedim. Tıkta üstüne bir gün alayında ben internetten bak. Korup istedim aldım. Dostlar olsa videoga köpten like ben. Köpten подписчиктер жинап тастасаңыздар жақсы болатын еді. Так медный ключ таптық. Так ана көрші үйге кірейін деп отыр. Ух ты, үйінде жүрген ау. Бұл жерге тығып қалу керек. Нет, не знаю. Не. Осы жерге кірейін деп отқан кезде алып қойыңыз. Ал. Бұл не болды? Енді бізге оны мына жерге қойып шыға берсек қазір келеді ғой ол. Ойбай, біз қалай шығамыз енді? Бәріне замықтал. Тасылайық. Бұл не вообще? Так, бүгін тұрған не бар? Шынасы жоқ қой. Қараңғы, координат. Тұшына кіре берді ғой. Жүрі жоқ ол бізге келмесек болғаны. Фак. Шық, давай далдық. Шық. Шумел покатись. Алгоритм біз осы видеоны осымен аяқтаймыз достар. Ана балконда аш. Золотой ключті алып бластерді ашпай ақ қой. Саламыз достар. Саламыз достар.